Toh kawan, Zinger rubber punya pedangang tinggi kawan. Kalau zinger rubber kawan, tobak burger zinger rubber, ayam rubber, set pula dengan fries. Marah bagang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Last order of the day. Pak berapa tak tahu. Kita dapat order zinger rubber set satu. Lepas tu tortilla yang crispy satu daripada Abang Serah. Untuk tortilla yang crispy, kita letak mayonis, sayur salad, tomato 2 keping, letak ayam, letak cheese keping, ayam seketul lagi, cheese keping, ayam cacik, kita top up sikit. Toh kawan, zinger rubber punya pedangang tinggi kawan. Kalau zinger rubber kawan, tobak Harga untuk burger saja RM10, 5 kupang. Untuk tortilla ayam crispy ni, kita akan potong ayam lebih kurang 12 hingga ke 13 potong. Kita letak pula fries. Untuk zinger rubber ni nak set sekali dengan fries juga. Kita akan letak sos cili, black pepper dan mayonis. Atas tortilla ni finishing dia, kita akan letak mayonis dan sos cheese. Lagu ni lagu rupa tortilla kawan. Harga dia RM9.5. Puas hati kawan, insyaAllah. Ni zinger double set. Burger zinger rubber, ayam rubber, set pula dengan fries. Marah bagang ni. Harga set ni RM15.